Vnoci z ponzelku na vovtorok po Vojvodini mestami možljivi dišč. Na vovtorok bude slunečno i bar sceplo zo s rozvojom chmároch popoladnju, co koncom dňa uslovi lokalni zapori zo s hirmenjom perše na siveru i zahodze Vojvodini. Vitor bude slabi, ljebo umereni juhovostočni, koncom dňa uskrucovanju na sjeverozahodni, a vozdušni pricisok kolo normali. Minimalni temperaturi na jutre budu od 19 po 23, a maksimalni od 32 stupnji u Zombore po 34 stupnji na juhu Vojvodini. Na jutre večer treba občakovati lokalni zapori na siveru, zahodze i juhu Srbiji, ktoriše budu premesca zgu centralnim predjilom. Za stredu meteorologi najavili ošviženje s možljivim zjavenjom kratkotirvacih zaporoh i padom temperaturi za kolo 5 stupnji, takže bi minimalni temperaturi mali bud od 16 po 21, a maksimalni od 27 po 30 stupnji. Na štvartog i pijatok bi malo bud ceplo zo znjovu temperaturu kolo 30 stupnji, a hvilja njestabilna zo znjovim rozvojom pohmarenosci i možljivima kratkotirvacima lokalnima zaporami. Na sobotu i njedzelju bude cepljejše i slunečno zo maksimalnu temperaturu ponad 30 stupnji na siveru, a na juhu Srbiji i 35.